Ndabahaye mwirwe mwese inshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turababwira ko Perezida Tshisekedi wa Kongo yahuye na Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 bano bategetsi bahuriye mu gihugu cya Katari. Emir wa Katari yasohoye itangazo avuga yuko aba bategetsi bombi bagiranye ibiganiro mu mujyi wa Doha muri Katari. Nyuma yaho Perezida Tshisekedi yari yatangaje ko atazongera guhura na Perezida Kagame, akavuga yuko bazahurira mu ijuru. Ubu ngubu noneho bahuriye i Doha mu gihugu cya Katari. Ni nyuma y'icyuka kibi cyane ndetse no kurebana y'ingwe bikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ko rufasha inyeshyamba za M23, ndetse Kongo ikavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bagiye muri Kongo aribo barimo kwigarurira ibice byinshi birimo Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ubutegetsi bwa Kongo kandi bukavuga yuko u Rwanda ari rwo rurimo kwigarurira amabuye y'agaciro ari mu buseruko bwa Kongo. U Rwanda narwo rukarega Kongo ko ifasha inyeshyamba za FDLR, ndetse ko Kongo yigambye ku mugaragaro ko izatera igihugu cy'u Rwanda maze bakavanaho ubutegetsi bwa Kigali. Ubu ngubu rero abategetsi bombi bahuriye i Doha muri Katari. Ibingibi rero turaza kubigaruka ko turabire hamwe aho ibintu birimo kwerekeza nyuma yaho Tshisekedi ndetse na Kagame mu buryo butunguranye cyane bahuriye i Doha muri Katari. Umwami wa Katari akaba ari we yabahuje. Turaza kubigaruka ko ido nido, ndetse turabire hamwe icyo byaba bisiguye, niba haba hari icyizere ko amahoro agiye kugaruka muri kano karere. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Perezida General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yongeye kwishongora cyane ku gihugu cy'u Rwanda. General Neva yongeye gutangaza amajambo y'akajomba bugabo. General Neva yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Yabitangaje ku Uwimana. General Neva yavuze yuko ibibazo byose biri mu Burundi ndetse n'ibiri muri Kongo ngo byagiye biva mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse yongeye kwishongora mu buryo bukomeye avuga yuko afite igisirikare gikomeye kiruta kure cyane igisirikare cy'u Rwanda, ngo afite ingabo zikomeye cyane kandi u Burundi bucungerewe neza cyane. Iri jambo rya General Neva turaza kurigaruka ko abihweza ivya politike baravuga ko aya magambo yatangajwe na Neva yongeye gushyira ahantu habi cyane umubano w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe utwigoro two kunagura imigenderanire twari dukomeje hagati y'ibihugu byombi. Mu minsi ishize abategetsi bo mu Burundi ndetse n'abo mu Rwanda bari bahuye baraganira mu ntara ya Kirundo. Utwigoro two kunagura imigenderanire twari tumeze neza, ariko amajambo ya General Neva yongeye gushyira ibintu irudubi. Muri aya makuru yacu rero turaza kugaruka ku nyifato ndetse n'imyitwarire ya General Evariste Ndayishimiye, ndetse n'icyo aya majambo yatangaje yabasiguye mu migenderanire y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ese u Burundi n'u Rwanda umubano wabyo urerekeza he? Icyuka cyakwega nkwege ndetse no kurebana y'ingwe nabyo bikomeje kwiyongera. Turaza kuraba icyo abagumyabanga ba CNDD FDD bavuga kuri aya majambo ya General Evariste Ndayishimiye. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko intambara zirimo kubica bigacika muri teritwari ya Walikale.
muri Walikale abarwanyi ba M23 barimo gukomanga ku birombe by'amabuye y'agaciro bikomeye cyane bya Alpha Mines. Amakuru arimo kongeraho muri kano gatondo k'igenekerezo rya 19 aremeza ko abarwanyi ba General Makenga rwose bageze mu ntera y'ibirometero bike cyane berekeza ku birombe bikomeye cyane bicukurwamo casterite. Ni ibirombe by'abanyakanada byitwa Alpha Mines biherereye muri teritwari ya Walikale. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Mwenga ndetse no muri teritwari ya Fizi imirwano ikomeye cyane yongeye kubura. Abazarendo, abamayimayi ndetse na FARDC bongeye kugaba ibitero bikomeye muri kariya gace. Abanyamurenge barimo kwicwa ku manywa y'ihangu. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gukoresha indege z'intambara, indege za Sukhoi ndetse na za drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 zongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe ndetse no muri hariya Itombwe. Mu gace ka Itombwe ibintu birakomeye cyane aho FARDC irimo gukoresha indege z'intambara. Ibintu ntabwo byoroheye cyane abanyamurenge ndetse amakuru aravuga yuko imihana irimo gutwikwa, abamayimayi barimo kwica abantu ndetse inka z'abanyagihugu zirimo gushimutwa ku manywa y'ihangu. Mu ijoro ryakeye abarenga 7 baraye bishwe, inka zirenga 500 zashimuswe. Abanyamurenge baraye ntibuca, benshi bihishe irya nino mu bihuru ndetse baravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gushaka kubarimbura. Iby'ubu bwicanyi burimo gukorwa na FARDC nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Nshuti munywanyi wacu rero niba utarafyonda subscribe aka ni akaryo keza ko kubikora. Ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video urabe neza ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone maze ufyonde ko. Fyonda ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu uko azajya asohoka. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatatu ngiye kuyabashikiriza idonido. Nkuko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini nuko Perezida Kagame yahuye na Perezida Tshisekedi ku munsi w'ejo. Kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatatu ni umunsi ukomeye cyane mu mateka y'akarere k'ibiyaga binini. Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi mu buryo bwatunguye abantu benshi cyane bahuriye i Doha muri Katari. Emir wa Katari niwe wabahuje. Amakuru yatangajwe n'ubutegetsi bwa Katari aremeza ko bano bategetsi bahuye ndetse bakagirana ibiganiro bikomeye mu mujyi wa Doha muri Katari. Hari itangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Katari ryemeza ko aba bategetsi bahuye ndetse bakagirana ibiganiro bigamije kunagura imigenderanire hagati ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Muri iri tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Katari ryemeza ko Perezida Kagame yahuye na Perezida Tshisekedi, baravuga yuko baganiriye ku migenderanire y'u Rwanda na Kongo ndetse ko abategetsi bombi bagaragaje ubushake bwo gukemura ibibazo biri mu buseruko bwa Kongo. Kandi ngo bano bategetsi biteguye gushyira mu bikorwa imyanzuro yafashwe n'inama ya SADC ndetse na EAC, hagashyirwaho agahenge k'imirwano ku mpande zirimo kurwana muri Kongo. Muri iri tangazo kandi biragaragara yuko Emir wa Katari yakoze ibishoboka byose ngo ahuze bano bategetsi. Ni nyuma y'aho Tshisekedi yari yatangaje yuko atazigera ahura na rimwe na Perezida Kagame, ngo bagombaga guhurira mu gihugu cy'ijuru nk'uko Tshisekedi yari yabitangaje. Gusa ku munsi w'ejo imvugo ya Tshisekedi yarahindutse. Bahuriye i Doha muri Katari ndetse nk'uko byagaragaye ku mafoto biragaragara yuko nta foto n'imwe yigeze igaragazwa aho Tshisekedi yahererekanyije umukono na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Hagaragaye ifoto bombi bicaye, umwami wa Katari abicaye imbere ndetse umwe arimo kurebana n'undi en face yiwe.
amakuru akerekana neza ko nta foto n'imwe yegeze ifatwa ko Tshisekedi yahereje Kagame ukuboko kwiwe ngo babe basuhuzanya. Nk'uko birimo kugaragara kuri iyi foto, biragaragara yuko Perezida Tshisekedi arimo kureba Emir wa Katari ndetse Perezida Kagame nawe arimo kureba Emir wa Katari. Abahinga mu guhinyanyura amafoto bakavuga yuko Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi umwuka mubi waba rwose ukiri wose, kubera ko Tshisekedi yagiye atangaza amagambo akomeye cyane avuga yuko azatera u Rwanda, ndetse Tshisekedi akaba yaragiye atuka cyane inshuro nyinshi Perezida Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu byatunguranye cyane rero kubona Tshisekedi yahuye na Perezida Kagame. Ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane, ariko ibingibi muri politike ni ibintu bisanzwe. Nta mwanzi uhoraho muri politike, ndetse nta n'inshuti ihoraho cyane muri politike. Amakuru aremeza ko umwami wa Katari yagize uruhare rukomeye cyane mu guhuza bano bategetsi. Mu minsi ishize Tshisekedi yavuye muri Katari, ndetse Perezida Kagame nawe yari amaze iminsi avuye muri Katari. Bikavugwa rero ko Emir wa Katari yaba arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yahuza bano bategetsi bamaze iminsi badacana uwaka. Nyuma yaho Tshisekedi ahuye na Perezida Kagame bagahurira i Doha muri Katari, umuriro watse i Kinshasa. Abakongomani batangiye kumutuka. Abakongomani benshi barimo gutuka Tshisekedi bakavuga yuko ari umugabo udahagarara ku ijambo, ngo yari yavuze ko atazahura na Kagame, none ngo bahuye. Ibingibi ngo biragaragaza yuko Tshisekedi ari ikinyeteri, ndetse ngo nta mutegetsi umurimo. Hari abakongomani batavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye kwandika amagambo akomeye irya nino ku mbuga ngurukanabumenyi bagaragaza yuko Tshisekedi arimo gutsindwa. Ngo niba yemeye guhura na Kagame, ngo biragaragaza yuko ibyo Tshisekedi yatangazaga byose ari ibinyoma, ndetse ko nta n'umutegetsi umurimo. Ngo yagiye akangata inshuro nyinshi akavuga yuko azatera igihugu cy'u Rwanda, ariko ngo ibyo byose byarangiriye mu magambo, ndetse ngo n'amagambo yose Tshisekedi atangaza ntabwo rwose abasha gupima ingaruka zayo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi rero batangiye kuvuga yuko Tshisekedi ari umuntu udakwiye kuyobora igihugu cya Kongo. Ibyo yagiye avuga byose ngo ni ibinyoma, ndetse ngo ubungubu biragaragara yuko yabeshye abakongomani. Ngo yabijeje gutera u Rwanda, ndetse araruharabika avuga yuko ari rwo rwateye Kongo. Avuga yuko atazongera guhura na Kagame, none bahuriye i Doha muri Katari. Ibingibi rero bigatuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamufata nk'umugabo udahagarara ku magambo yiwe. Hashize imyaka igera kuri 3 imigenderanire y'u Rwanda na Kongo itosekaye, ndetse amakuru aremeza yuko Kongo yakoze ibishoboka byose ngo ibe yahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi yafashije FDLR ngo zirase mu Rwanda. Tshisekedi yazanye ibitwaro abirunda hafi y'u Rwanda agamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi ntako atagize ngo abe yavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko amakuru yabyerekanye, ariko byaramunaniye, byamutaye kuwa amazi. Tshisekedi yafashije za FDLR, afasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko byose byamutaye kuwa amazi. Tshisekedi nawe avuga yuko u Rwanda rwateye Kongo, ndetse akavuga yuko u Rwanda rufasha M23. Ni mu gihe u Rwanda rumushinja gutobera ubutegetsi bw'u Rwanda afasha FDLR ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bazavaneho ubutegetsi bw'u Rwanda. Imigenderanire y'u Rwanda na Kongo rero yaratosekaye mu buryo bukomeye. Gusa kuri iyi nshuro bamwe baravuga ko hari icyizere cy'uko iyi migenderanire yakongera kuzanzamuka nyuma y'aho Perezida Tshisekedi yahuye na Perezida Kagame i Doha muri Katari. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko Perezida General Neva yongeye kwishongora mu buryo bukomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yongeye kuvuga yuko ibibazo byose biri mu Burundi ndetse no muri Kongo biterwa n'igihugu cy'u Rwanda.
General Neva yongeye kuvuga yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeye ndetse ko igisirikare cy'u Burundi ari igisirikare karahabutaka, ngo ntabwo igisirikare cy'u Rwanda rwose cyanesha igisirikare cy'u Burundi. Amakuru atugeraho aravuga ko izi mvugo za General Neva ari imvugo zirimo gutosekaza cyane imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi, mu gihe utwigoro two kunagura imigenderanire twari tugeze kure. Nimwiyumvire namwe ibyo General Neva yatangaje. Narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye, niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha iyo abari batsigabo mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. U Burundi burari